Kaya to rin ko. I-on doon ako. Amin. ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan sing kami hatiranan, sibuk dalam kaya simusugpat haamuin ini long ta aikom atawa iban si mga sila amin simusugpat kato taniyo ha ini social media, murah-murahan yan nakamukatantan ha waktu ini na panghindua adamikian pa Allah subhanahu wa ta'ala amin dihilang kita niyo taufiq din Tuhan na Rabbul Alamin ha waktu ini amuin makahampit kita niyo sin parsukuan na to pakanya dengan mga karayawan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Jari dahin ha amuin pagbisarahan ta waktu ini hambuk lang ta hadis riwayat dahin kan Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila al-maqbarati faqal Assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insya'allahu bikum lahiqun wadidtu anni qad ra'aitu ikhwanana فقالوا يا رسول الله ألسنا بإخوانك قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد وأنا فرطهم على الحوض فقالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك قال أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم ألا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض ولا يزادن رجل عن حوضي كما يجاد البعير الضال أناديهم ألا هلم ألا هلم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول فسحقا فسحقا فسحقا.
Amoy adto laong tain hadis sin pamhu nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muna mo nabiyay ta dunhay ni sin Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bunal tuod lang niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam hamuk waktu gimuwa siya. Sarta in maksud niya manibaw pa amin kubul. Sarta pagdatong nila maun pa amin kubul. Si malam in Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya assalamu alaikum dara qaumin mu'minin. Fa inna insyaallahu bikum lahiqun. Kasalamatan kani ulong niya iyan kamu amuin kauman dahing hamanga sila nagparat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nalaw niya in kami sabi ni dahil hapagbaya sin Allah subhanahu wa ta'ala na mag-abot dasan kita niyo. Atin niya in kami ini na in susungon na mulong ta mabiyada kaniyo in kami matay ray sabya kaniyo. Wadidtu anni qad ra'aytu ikhwanana. Doon haon lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya sa pantun in siya nag-angan-angan. Biya mga amuin nagbutol laong niya wadidtu anni qad ra'aytu ikhwanana. Biya mga banghadja isablong niya kakitaan ko na yung mga katawtay manghuran na to. Doon haon si mambong yung mga kasahabatan hawak tuyaon. Laong niya ya Rasulallah, mahitain kami ni bukon katay manghud mo. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bal antum ashabi. In kamu yan lang niya mga sahabat ko. In kamu yan mga ini lang ta amuin panun-panun ko. Bihan yan. Wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'd. Impagyanon kulong niya ron hay ni mga katawtay manghuran na to, amin wala pa sila limalahil maripadun niya ini. Sa dumatong na sila susungon. Wa ana faratuhum alal hawd. In agisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, unahan ko sila lang niya maun pa amin hawd. In pagyanon hawd ini amin lumpangan, biya sa pantun pag-iinuman sin hayop, amin bang in mga sila tagdapos sin hayop yaon magambit na sin mga hayop nila karna painumon madto pa amin lumpangan yaon. Atin niya doon hawak to yaon bukon in minum doon haon bat mga hayop buat malingkan ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dain ha mga ummat niya amuyin biya mga iaangan-angan niya mara niya magkita hawak to sin kabuhi inyari pahalaw man sin dunya ini. Amat timbiya mga iangan-angan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naman jari sambil naka ini sambong im mga kasahabatan laong niya ya Rasulullah may tain kami ni bukon katay manghud mo. Nalong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kamu yan mga ini long tapanun-panun kubihan in mga kamu yan. Hati niya duga in mga pagyanon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam katawtay manghuran natulong niya. Amo na in wala palimalahil hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa sumagawa amoy in dumatong da sila hasusungon sa kaulaula im mga silayaon di kakilahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin pamayhuan nila sabab muna wala na siya nakapagkita iiban sin siya da hindi halaw man sing gumiini sumagawa didto haadlaw gana ampa sila magkita
naroon haon long ta in pakaradyaan yaon mahunit long ta tugilaon mo in amin wala mo pakikikitaan. Sa sumakawa doon hayaon biyay kato si Rasul sallallahu alaihi wasallam in akulong niya unahan ko sila madto pa amin lumpangan niyaon. At inin sa kaulaw in ummat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam duyon da sila katantan madto palumpangan niyaon. Amoy in biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in ini siyo-siyo in makainom. Doon haamoy in lumpangan niyaon ha tinaring ha mga tubig yaon. Di na sila uhawon sa lama-lama. Sabab in yaon karna perkala dakula in susungon sing katantan amoy in hawak tupunon na in manusia doon ha pagtawakon sing kita parang mahsyar. At isim parang mahsyar ini amo na lang ta in lugal, amo in kablangan, wayroon kahoy, wayroon bato, lang ta inyaon katantan, malano nagkikita dahing hakalayuan in katan manusia, hawak tuyaon timindog, umalop patuhan Rabbul Alamin, hawak tuyaon. Naman jari, nagsambatan na isab in mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hawak tuyad to, laong nila, ya Rasulallah, kayfa ta'arifu may ya'ti ba'daka min ummatik? Biadin na laong neing kaingat mo. Hamanga sila, ummat mo, amin wala mo pa sila kikita. Wala pa ka mo nakapagbay mata rin. Hindi hatinebiya na sing kita nung nakapagbay mata, na inyan mayroon na pagduwarwa, kakilahan mo na kami. At sumagawa, amuin iya angan mo maramag kita yan, na wala pa ka mo nakapagkita Biadi ining kakila mo kanila. Habihad to inikaw, madto na kaw makaunahamin lumpangan nito, biading kakila mo kanila. Ini sabdain Rasul sallallahu alaihi wasallam, ara'aita law kana li rajulin khailun ghurrun muhajjalah. Inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam na wala kakamulong niya nakakita sin aun lang niya usog, aun kura niya roon hayan, insipat niya ghurrun muhajjalah. Impag yan ghur, lang niya amunain asti hatuktuk. Hati niya, ini aun asti sin kura sinambuk usog yaon. Ta asti puti hatuktuk sin kura. Sarta in kura yaon lungbus itum in walna niya. Muhajjalatun. Sarta aun lingka haupat sikin niya. Impag yanon lingka, amo na in puti, haut sin amoy in buko-buko niya, iwan sin pad sikin niya. Pad sikising kura. Hati niya inyaon pangilahan biha. Pi khailin duhmin buhmin. Nakalamu kailong niya, in kura niya yaon paamin lungbos itum. Itum-ituman, natin na nakalando in kaitum niya. Alaya ripo kaila. Unulong niya ba kakilahan in kura niya nakalamu kay dito ha amin ini itum lungbos. In kura niya aun doon asti hatuktuk. Iban lingka hasiki upat. Na inyan, tanto sadya nakabidda na ini amin kura niya. Kalu bala ya Rasulullah. Laong niya nabunal tuod, laong niya Rasulullah. Inya to kakilahan tuod. Sabab nakabidda siya, in katantan niya tulungbos itum, manjariin suko niya yan to aun doon lingka haupat siki, iban aun doon asti hatuktuk niya. Qal fa innahum ya'tuna yawmal qiyamah ghurran muhajjalin. Na impagyanon ko
katawtay manghuran na to, dumatong haadlaw kiyamat, na aun doon hanlaw niya masawain pamayhuan nila, iban sinsikilima nila, minal wudu, hati niya bakkas daing hapag, air ambil nilabihan. Hati niya, pag-ianonsing kita, amin wudu, hapag sangbahayang. Wa ana faratuhum alal haud. Doon hayan laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, unahan ko na sila maun paamoy inlumpangan niyaon. Na inlumpangan pag yanon ini mga katawtan ming huran, mataod sipat biyay ta kato taniyo, laong niya in ablang niya. Hambuk riwayat hadis, laong niya daing ha adan harap pa ayla. In Adan, amuna in capital city sin Yaman. In Ayla, yariha Palestine. Hati niya, amuanin layo niya, ilaggo sin amoy in tubig, laong ta piyagbubutangan sin hauded to, doon hayan. Biyeta doonhan si mga sila mananapsir sin hadis, laong niya milyon in baso, doon nakabubutang haamoy in ini laong ta haamuin kid sin amin tubig yaon, amuin pag-inuman si manusya hawak tuyad to. Hambuk riwayat laong niya, dain ha piyayta doon haon, Al-Qahira ila Al-Ayla. Hati niya, rindi laong niya ha, amin pag-ianon Cairo, diha Egypt, Al-Qahira, Al-Qadima, pag iyanon, harap maripa ayla. Bihadtuin, ini luag niya. Mga katawtay manguran. Hati niya, mabanus-manus siya, makainom sin tubig yaon. Amin biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hisiw-siyo in makainom sin tubig yaon, di na siya uhawon sa lama-lama. Hambuk yan turing ha mga alamat sin pagsapaat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha mga ummat niya haadlaw kiyamat. Mga katawtay manghuran, haagam ang Islam. Na pag-ubuslong niya doon haon in mga manu sa iniroon hayan, wa ana paratuhum alal haud, manjari unahan ko na sila maun, fala yujadanna rajulun an haudi. Pag-ubos doon, haon-aon dahil nga mga manusia, bialong niya sa pantun sinamuin, hayop maadla. Amin bang musuokon magtubihan, magsigput-sigput, di makasung. Bihad to. Kama yujadul ba'irud dal. Bialong niya sinamuin, kaadla sinamuin, lang ta, unta, amin maadla yaon. Bang musuokon magtubihan, dumakan, lumapog dumakan, bang isab kaw humundong na isab siya. Bihatin sa pantun niya. Naman jarilong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, unadihim, ala halumma, ala halumma, ala halumma. Bang biakato na may, suok na kamo, mari karina kamo. Payukal, aun naroon haon, magkabtangan, innahum qad baddalu ba'dak. In agi sin nagkabtangan, daraakan dahil Allah subhanahu wa ta'ala malaikat, pabaitaan in Rasul sallallahu alaihi wasallam, in mga sila amin nagsigput-sigput yaon, di makasuok madto, pa amin lugal yaon, biya sa pantun sila maadla, na in mga sila yaon amunain, pag iyanon nagpinda na sing kakahinang hapag-aga nila, amuin miya magad hatiali tali nila akal pikilan nila, bukon amuin kiyawa daing haamuin lukisan diara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam daing hatuhan na to Rabbul Alamin, amuin bawa ini doon haon, wala na siya nakasud daing haamin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nalawng sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, maghimumungan na kuin agiko,
na simay kamu, simay kamu, simay kamu. Pasuhkan, pasuhkan, pasuhka. Amo ini mga katawtay manghuran ha agama Islam. Na im mga ini amo na sa aning pag-ianunsin, mga sila magbibisara, amo na in maghinang sinhinang amo na in bid'ah. Hati niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam, hawak to pasin kabuhi niya, nagaangan-angan siya amin mara niya magbay mata. In mga ummat niya amin way palimalahil, doon hayaon hadlaw akhirat kakilahan niya rakar na aun doon pangitaan, aun doon pangilahan, pangilahan daing hauno, daing haamuin, in silayaon nagaambil ail, at awalong sa in mga silayaon bariman, hawak tuyad tuaon kawaakan dunhan tumpukan si manusia, di mabistay pag-iman nila, pasalansin in kakahinang nila, wala na nakalukat hakakahinang simpamungot na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amo na maghinang sin mga pag-ianon bida. Na bang long ta impagbisarahan ta hatungod sinamin iaangan sin Rasul, iaangan-angan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mabiya sin mga sahabat niya, amuin agad nagaapas-apas katan, nagaagaw-agaw sin mga hinang sarayaw-rayaw piyagmarayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuad tuin mapatot singuran sing kitabang mapaamuhon, na sumakawa na labi-labi hajaman na tu ini, na mabaya na imano siya sin amin doon nakatanaman nila, na hasababyan, aun waktu rumatong haadlaw kana, amo na mga sila, amin mataki, maghinang, sin amin kakahinang bukon, laong tahatiranan sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Namparay sabi mga sila nakaamuin hinang, misan pahajaman na to ini. Sa biyabayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato niyo, tiap-tiap mabutin gatusan tahun. Doon hayan, aun doon han, pagwaon sin Allah subhanahu wa ta'ala, magbago sin panumtum sin, ini bangsa muslimin, amin makabatok doon ha amin kakahinang, biya dasing kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hawak to kabuhi niya, na hisyusyo in nakalamudunhan, amo nalaong tain, mga sila, amin iaangan-angan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mara niya magbay mata, da hindi hakabuhi niya, biya sin baya niya, dumamagbay mata, hawak to, doon na haadlaw kahinapusan. Sampai roon haon biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hambuk hadis, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian riwayat dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min asyaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Sahihu Muslim. Biyeta dunaon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, daing ha mga ummat niya amin nakalando in lasaha Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia lang niya in kaaunan nila puas din kako, amuin yaun doon in pag-angan-angan nila raisab, amin sambil ibutang nila, halomsin bigi jantong nila, amuin nagaangan-angan sila, bang hadjalong niya kakitaan nila in Rasul sallallahu alaihi wasallam, iwan na sin mga ahli nila, iban na sin alta nila. Hati niya roon haon, amuin imaapas sila, limalawag sila sin katan, kakahinang kimukog dan haaturan sara. Habang mayan, in sila makasiguro, in sila yaon makalamod, nganan ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amuin hipaglugto nila,
hitok nila, in ginhawabaran nila, in ahli nila, iban sin alta nila hangan sin agama Islam. Amin, biya sing kabtangan si mga kasahabatan. Amin long niya, ya Rasulallah, in ginhawabaran namo, iban sin ahli namo, iban sin alta namo, inyan katantan hitok namo, hangan sin agama Islam amunin diara mo yan, ya Rasulallah. Bihad tura isab inangan-angan si mga sila ini, amoy ini mga sila lapas doon hawak tuyan, amuin makasud, hatumpukan si mga sila makainom sin tubig yaon, karna inbiyay ta kaina, amuin di sila makasuok maon, amunay mga sila na nagduruwa-ruwa sin hinang nila rin di halaw man sing gumiini, amuin labi mahalga kanila, in laung tasim sumping sindunya iban singkatan kaiinginan halaum sindunya ini amuin pialalabi nila dahin haamuin kakahinang diara simpamhu natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naamuyad to mga palanggungan sing kami haagama Islam in biya mga pakaradyaan ini subay hatihon natu marayaw sa taayaran na to, in kakahinang na to, amin puspuson na to, in kaagi-aki na to, umurol, lumawag, sing kamattanan panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban puspuson na to, in kaagi-aki na to, tumangkis dahing hakatan kakahinang wala na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab hamuk dahing hamanga, ini piyang daakan sintuhan na to Rabbul Alamin, hangkannya dia aking pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasupaya mahambuok in umat niya roon nakakahinang sindiaak niya amunin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amun di lang ta makapuklas doon ha amin kakahinang yaon sa kaula-ulamisan sila yari na hakahoy na pusan sin waktu amin lang ta baya-baya akon na mabot na yung kahinapusan sin adlaw, laung tamapuas sin adlaw yaon, wayron na adlaw bistahon, sabab hawak tulong niya, amuin adlaw kahinapusan, wayron na adlaw bistahon, sabab hawak tuwad to wayron na tuwan, pag itong sing kita sin adlaw, karna wayron na isnin, way na salasa, way na alba, way na hamis, way na jumat, way na sabtu, way na ahad. Amo na yadto hati niya, biya kita simbiyaitaan. In mga sila, lapas dahing hakabinsanaan, kakal niya sila halawang kasanangan halawang surga. In mga sila, imukat dahing hapanghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sila yadto hindi mabaya sumud surga, na in sila hibutang haamuin kiyabayaan nila, pasurun sila palawang sin narka, kakal da isab sila, dito maghula-hula halawm sin narka jahannam. Naamo yan, mga katawtay manghuran ha agama Islam. Asawabit to, nasubay tuod kita maayad, atungod sin parkala, amuin pagsingod sing kita sing kakahinang, tungod paparkala pag-agama, amuin subay na to matanto inhinang na to kimukugdan doon nakakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sa babyeta yang kato, isiyo-siyo inhiminang hapag-agama, wala doon na patarang sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala, tanturi tay maun sin Tuhan Rabbul Alamin. Dahil nga mga sarat niya, amuin atawa pag ianon sin kaibanan ulama, rukun hikatayma sin ibadat, amuin nagdara sin dua parkala. Kaisa niya subay siya iban ka-ikhlas. Impagyanon ka-ikhlas, kimukugdan in kakahinang doon haamuin undang-undang sara sing Quran mahamulya, amon empiagbin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in aginya taraktu fikum syai'aini ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitab Allah wa sunnati. Ipagbin ko kanyo in dua parkala, bang niyo yan, gunggungan, sarta, pagbulok binasahan,
amuyin hinangon hauno-uno na piyang daakan sinallahu ta'ala hakadar kakausan niyo. Iban tinggalan niyo ingkatan kakahinang wala na piyang daakan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Hati niya wala na napasampay sindaak niya na inyan katantan laungta maka inihampit sila sing karayawan sila tulong ta in maitong dahing ha mga ummat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati niya yung pagyanon dahil dun haon ka-ikhlas amunain wayroon lang ta ini alopon nila halaw man sing gumiini hawak to sing kabuhi nila wat malaingkan tunggal in Allah subhanahu wa ta'ala isa-isa niya sarta miya makadapamiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amo na yung pagtawon long niya al-inqiyad ataw pag-iyanon sing kaibanan long niya al-mutaba'ah amo na yung murul kita hakakahinang sin daak sin Allahu subhanahu wa ta'ala na mura-murahan makasud kita rin di hatumpukan sin mga sila amuin nagaangan-angan amuin banghadja sila iabutan doon hayaon limahil na sila maripadunya hawak tusin karaaksin Allahu Ta'ala ha Rasul sallallahu alaihi wasallam at sabab yan tureng haamin parkala pagka sila limahil na mahuli-huli wala nila na iabutan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam puspusin kaari-ari nila amin magmaingat sintungod paparkala pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya ri sila makapuklas daing haamin pamiat sing Quran mahamulya iwan na sin sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo yan mga katawtay manghurana kami Islam na amo na inin pag-ianon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin iyangan-angan niya hakabtangan niya hadis ini wadidtu anni qad ra'aitu ikhwanana laung niya runhan bang hisab amuin marako na magkita ilaw niya in mga katawtay manghuran na to laung si mga kasahabatan hawak to yaon ya Rasulullah may tabukon kami ni mga katawtay manghuran mo inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kamuyan mga lundang panun kulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam intay manghud na to pag iyanon ko ini amin kabayaan ko kakitaan nakabuhi ko na amo na in mga sila dumatong haadlaw kiamat doon na kami magkita iha amin haud hati niya doon ha amin tubig tiyata masin Allah subhanahu wa ta'ala sin pagpainom sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hakatan makainom doon haon di na sila uhawon sa lama-lama naman jari mataod mga manusya doon di makainom sabab muna di sila sumuok madto sabab muna inyaon bukon parsukuan nila umadla sila roon hawak tuyaon magsigput-sigput sila misan pa in Rasul sallallahu alaihi wasallam tumawag kanila di da sila makasuok mangun pasal sin kakahinang nila amuin wala nakaamo rin di halaw man sing gumini sabab ingkatan hipagmarayaw nila wala piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala wala piyag marayaw sin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala mo na yung pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumagawa sila in nagngan marayaw iwan hikarayaw na inyaon bang biya mga paamuhon na paggaisang piyag marayaw nila simbaran nila wala doon haamuin bitikan pagmarayaw biya ita sin Allah subhanahu wa ta'ala wala nakasud doon haamin pagmarayaw piyag-ammalan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam singuran si mga kasahabatan niya na mga yaon katantan puas parkala sila hati niya mga sila yaon na baran nila in nagpi sing katanaman nila hasabab yan irihil sin Allah subhanahu wa ta'ala in kaadilan kanila hawak tuyan pagkaamuin pini nila amad tuin hirihil sin Tuhan na Rabbul Alamin na mura-murahan kapag barakaton kato tanyo in waktu na to waktu ini manghumba idako kanyo katantan ini sarta mura-murahan in pangadyan na to ini mahinang hambuok dahing ha mga ini pangitaan sing kita niyo bang biya diin in kaagya ina to magpaamo sing kakainang na to
mamaida ko kanyo. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.